Ka District Water and Sanitation Mission Ribhoi District mentagasi kalaisim bentalang ha kajeng rakhe jong perthai bro kawai ya ka World Water Day jong snam arjar ar pulai. Ya ketika program la penlong ha District Library nongpo ha balawan bani sim benta daki officer baper jong district tiba kentup ya ba MB Tongper badi Additional Deputy Commissioner ka Ribhoi District ha ka jing lang jong ba Yu Kurba badi Executive Engineer ka PHE nongpo Division Ishrim di VW Momin ibadi SE PHE nongpo uba Emsun, uba Idkhar ubadi BDO jong omling CNR di blog, uba W Lengdo ubadi Executive Engineer Katanat Water Resources, ha kajing don langru jong gi kena school, kino hikai, ki Kenhun Village Organization, bat kiwe. La penbernyaru ya kini program da kinong ruai ki bala job ha kajing kom ka bala penlong kum kawai ni program jong ketika jing rakhe ya ka World Water Day, rengkat ru bat kawai ke Kenhun YouTuber ki Jelau Dotir, bat kiwe. Ha kene kasi lala ru patna ye ki khusnam nak bentai dong job jong gi ko baper ki bala depan penlong ha kene gi khendiat sngi ki bai dei bat katek program ha kecu kapor ki khna school bat ki Kenhun Village Organization ki lawan ra ru ye ki jing sina ki bala penin nuksa ye ki jing don kam ban penlang ye ko ha ki ying ki sem nak benta ban suk ki pateng ki ban sawan. Nak kalian jom kena senrang pat kebawa job ide I otin ten song sengau paman kod isap nes perang pan sim ya kusnam jom I. Thank you man. Pat kublai shibon ya bar. Iba kategori inong job na bawan balai di kong innocent lamare tongin penjami di jungi kini inong job snem inong job ide ibayok nongkong yang kene marathon di lambahan nong room pada ini kita kena kentai, ibu nengkong bawan hak neka tahap di barai kini job. Kini tahap. School pada video, college pun itu ki model seperti dengan warna ki chas kat pi lebatai ini yang ki rukom komno semua ini komno ban tengkar dah kan socials ini syong ni ban syong bat baru bat ki interest syong ni udah syong Kani ka model bari chungi kalong ba ni rakuk ni kibin ki baper hangneru ni lai ka school na nokra pi ya ka grey water management pitip ne am shi phang kata naka swatch bharat ki bentre kam bhai gatu Ikong hari isi I example kawai kawai hikai dan test if iwan rak koi kau berjungut kau berada tree but kau kau bersur nanti. Ubril day cinta bablay ulat kau kerbang ba unong pet banom sumaya ka may
siap salia Tuangin kendit pendriu kat papor kadang tiang bangin ringung sumarno ya kami maria kapor lari yang itulong umban tingkai aswa banangi insajana kalawai babha kita realize hak kapor ya kajian kam jongko kajian kam jongko nomor kalapoi ka crisis level ka population hak khat khandai spa khandai pulai kalong 5.5 billion kejipun berhane pertai menta last November ngilap tam yang ka billion basang kanu sashpok wisnem ngilap poi khandai billion lajan arsha ya katu kaba khandai spa khandai pulai ka team da kade accelerating change kabakut kalong to solve the water and sanitation crisis. Kajingmut jangan keketing crisis kami kadang kepeciliu ba. Crisis ketika meaning ketika jingma. Lapoi hajinge. Lapoi crisis ngahangi jatip dei kena school jatip nomor crisis muno. Kadang jingma kadang jinge. Kena kajo ko poru crisis kapeni glenti ranginya syakabak hamba lani syakabak ham snew how khandai spa how arajar khatsan United Nations biang kapolong yang ka sustainable development goals hangta ka goal number 6 kedipan ensure safe access to drinking water and sanitation by 2030. Unfortunately, ngikam poi yang terkatam. Dan kadang mata kasih ke team kolong accelerating change, accelerating kumno. Makam yo, melong syu bancu, ya. Lah kam yo, hendak telah jenjar. But having use sebagai kentin ngomong sustainable development goals. Sustainable kamut kei bangile mentah hakapor kejungi kapan penek pensa ya kalawai kebanuan. Ada mentah lihat put. Darangi pudut put, darangi penjat put dengan Maryam. Kini kebanuan kalawai jungi kin kumno, kinyo kumno. Ko kebakoi kinyo nemyo so. Menenang batai ya kata tolong Hoi, kajal jiban mission ko baman naka hargar jal. Man naka ilong yin kandan ko Hendak lagi tolong nan cuat lem no. Mdera, lalu macam tolong lem no. Lada yang ni ku ni penjabo. Kumula patai mana? Dari ba kurban sedang. Lalu ngapa penjabo aku Lalu tolong nak atur game longsion pendangkam. Water pollution kalau jur haru kata-kata. Kalau ngajing orang jong wei Red Indian Green Indian apa Amerika amsawang. Lalu kibriu jungikin suto. Ya kajing kuat raha, ya kapsa, ne ya kaburom. When the last tree is fallen, when the last river is poison, mdancho. Dala, how you see the mdancho udien, mdancho ka wa hak tu por ngi susu ba kaspa mdancho mentoy. Ti kajing tu ye pi kamtam ki kena school kolong ba pin simkya ba ya kene. Bidang kami ni provide ki village water sanitation committee. Beri kita kini village water sanitation committee. Namar ketika responsibility kajikit create jong pi halakish nong hi. Ke government ke department kajang telang bat pi terima pi hi pihak penyakit create ya kini.